Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракотуҳ, бародарони аҳли ислом, бародарони роҳи ҳақ. Чӣ гуна мебинем дар ин тӯли 23 сол ин режими Эмомалӣ Раҳмонов режими диктатур, режими экстремист ва террорист дар ин тӯли 23 сол ягон фоидае ба халқи тоҷик, ба миллати тоҷик наовардагӣ аст. Бародарҷонон, дар ин тӯли 23 сол дар Тоҷикистон мо не свет дорем, не газ дорем, не об дорем, бародарҷонон. Ва ин диктатурҳо, ин экстремистҳо, террористҳо, паданалатҳо зулму золимӣ дар сари халқи тоҷик мекунанд. халқи тоҷик аз маҷбурӣ ба муҳоҷирӣ, ба муҳоҷират омадааст. Бародарҷонои аҳли ислом, мо чӣ хел мебинем, ин паданала дар ҳама ҷо мегӯяд ки Тоҷикистон демократия аст, Тоҷикистон умумихалқӣ аст, Тоҷикистон дига ва дига аст. рӯи очаша сиёҳ мекунад, ин ягон чӣ нестае. Тоҷикистон фақат демократия барои фарзандои ӯ астае, барои хештаборои ӯ астае. Эмомалӣ Раҳмонов, ту ҳар рӯзе мебурои ҳамақа гап мезанӣ, рӯи очата сиёҳ намекунӣ. Ту чӣ ба ту фреб мекунӣ халқи тоҷика? Чӣ ба ту халқи тоҷика 23 сол шуд фанду фиреб карда дар ин курсии шишагӣ ҳастӣ? Аз дастат ягон кор намебиёд. о чӣ мешинӣ? савод надорӣ ту. бес як халқи, як мардуми басавод, як мардуми баодил дар сари курсии шина Тоҷикистона қадру қоматша бардора. о як паданалати ҳаромии бозор собир буромада шоирои мораву худои мора бо пайғамбарои ҷодугараш гуфта бо қарсак задагӣ ҳастен. шумо фарда рӯзи қиёмат пеши Аллоҳ чӣ ҷавоб мегӣ? иншааллоҳ гуру сӯхтагиятра. фарда рӯзи қиёмата ту фикр кун, мехӯри арақу фикри халқи тоҷика намекунӣ, фикри замину фикри миллата намекунӣ. ту тоҷик ҳастӣ? фикри тоҷика кун камтарак. халқи тоҷик дар муҳоҷирӣ 23 сол шуд, не қадри қимат дора, не дар давлати худ қадри қимат, не дар шаҳри мардум. дар ҳамун шаҳри мардумам, дар ҳамин Россиям домоди худта роҳӣ кардагӣ ҳастӣ, соати 4 бечора мебуроянд, очират мегиранд барои паспорту барои як возвращени на родина 3000 русӣ. шумо барои чӣ ба потон мезанед халқи тоҷика ки халқи тоҷик қоматша набардора? барои чӣ бародарои мо мемуранд, мо занг мезанем ба консул, муроҷиат мепурсем, мора мегӯянд 65000 русӣ биёр, баъд мурдара роҳӣ мекунем. фикри тоҷика кунед. 23 сол шуд, хурди фурухти гашти дигаву дигаш карди, фоҳишагӣ карди. курсира холӣ кун, як каси дига дурояд шина, як каси дига Тоҷикистона қоматша бардора. замини тоҷика, миллати тоҷика пас мезанӣ, заминша куҷо мефурӯшӣ? дар хито одамо ҷон мекананд, замин харанд, дигар давлато та боша дар дигар давлат капек да мегирӣ, заминта мефурӯшӣ. барои чӣ ин корота мекунӣ? наметавонӣ, дастат намебиёя. марҳамат, як тараф бест, як одами боадолат, одами дипломдор шина қомати тоҷика бардора. бузургои мо мегӣ бозори собира дар ёд дорӣ? бузургои мо, ӯ бузург нест, ӯ як бадбахта ранги худат. бузургои мо Абу Али ибн Сино, бузургои мо
دیگه این شاعرای ما هم بزرگ گفتد دیگه آدمایی که کمتر سواد دارن او را گو. یک بازاری صابری پدرنلد آمد بزرگای ما را پایمال کرد و خدای ما را با پیغمبرای ما پایمال کرد. خستی برآوردی کلیت کوارتیر را پدرکش کردی، چپچک زدی و با تو میفورد فاحشه‌گری، با تو میفورد عرق خوری و شراب نوشی و دیگه و دیگهش. و حالا تو از زن و فرزند و مادر و خواهرای ما رومالای کشید و سیاه و سفید پوشی نکنی. مگر مادری هم زاغ سیاه بود؟ فکری خلق کن. بیچاره در مهاجری مردمان، زنا در تاجیکستان نه آب نه سوید نه گاز تامین کن. خلقی خطه خلق تامین کن، بعد مرامت که گپ زن. با شیری مادرتم قسم خوردی، با شیری پدرتم قسم خوردی و حالا تو در قسمای خود نایستادی. و چی باید فرزندی خودت تو به یکم دیپلم و به یکم چیز او لعنتی در کجا خوندگی های؟ هر روز نسکی بونی وظیفه علیش کرده است فرزندی تو. وزیری گمرک، ای وزیری گمرک اوزی وزیری کروپسیاش موندی. کجا خوندگی است ای وای؟ چی باید قدر بچه دیپلم دارو از دیگر دولت ها می روند، دیگر دولت ها را خوندگی هستند، او را نمیگیری یکم چه وزیر نمیمونی. برایش کسون ندارن. در تاجیکستان عدالتی نیست، در تاجیکستان دموکراتیا نیست. ما میخواهیم عدالت، صلح، دموکراتیا باشه در تاجیکستان. ما میخواهیم که دین اسلامی ما آزاد باشه در تاجیکستان. ما میخواهیم که خلق ما آزاد سخن کنه. برای آزاد سخن کردن تو آدم را 25 سال و 17.5 سال میتهی، کنج زندان میکشی. همه عدالت، همه دموکراتی برای سخن حق. اومده برادری ما را آدم روی کردیم، کورچش زدن برای سخن حق. مقصود ابراهیموف و دیدین که با کورچه زدگی شما نمرد، جان او در دست الله است. و با دزدی کردین، شما آدم دزدیدین بردین شا و ما هم میخواییم که دزدین برین. نه، انشاءالله استازی ما را پراندین، نامردو از قفای سر پراندین. همه عدالتی در تاجیکستان، همه دموکراتیا. وقتی سخن حق زدی میبیان از دهان و چشمانت میپرانند. همه سخن حق، همه دموکراتیش. نه، دموکراتیا گفته عدالت میگن، صلح میگن. سونی ظالم باید سخن کنی. برادر جانای اهل اسلام، من مراجعت برای شما کرده استم که از این بدبختا نترسین. اینا کی هستن؟ اینا هیچ کیان؟ نولن. ما الله داریم. الله ما در انشاءالله بر روزای نزدیک در سرزمین تاجیکستان پیروزی میگرده، پیروزی عطا میگرده به خواهش الله، به خواست الله. انشاءالله برادر جانو مرحمت کنین، بروین سخن کنین، دعوت کنین برادر را. بر روزای نزدیک در سرزمین تاجیکستان عدالتی میبیوید. این بدبخت از دست تو نه فیض و برکت موندگی، نه ناز و نعمتی موندگی در سرزمین تاجیکستان، نه رزق روزی موندگی در سرزمین تاجیکستان. تو کثافتی، تو چی تو؟ و برو دف شو یک طرف است، تو یک خلق، یک شهروند دیگه، شهروندی خلق تاجیکستان دوست، زمینی خودش دوست داره، ملتی خودش دوست داره، همه آدم داره چی کنه. تا همه را اکستریمیست گفته استی. حزب نهضت اسلام برای تو چیکار کرده که تو او اکستریمیست میگوی، تروریست میگوی؟
گروه 24 باته چیکار کرده تو او را اکستریمیست و تروریست میگوی؟ توی دوست، توی اکستریمیست، توی تروریست، همه همه توی و اولادی تا جانی تو زد 5 آدم کشت با ماشین، او را 1 سالش ندادین، نشروندین شه 1 روز بر رویش کردین طرف های اروپا. برای چی این خیلی کارو در تاجیکستان میشوه؟ جانی تو این کارو را میکنه، فرزندی تو در دهنی ملیسا پیستالت میمونه میپرونه، یگام گپ خبر یگام چی نیست. مایش برادران اهل اسلام، انشاءالله بر روزای نزدیک در سرزمین تاجیکستان انقلاب میشوه برادر جانو، انشاءالله ما با شماییم. خدا حافظ.